Akasbani Imphal Nayani Devi na pau pajari ahanbada maru oiba pau Mukhyamantri Nongthombam Biren Singhna ngasi Public Prosecutors amasung Police Officers singi Seminar cum Interactive Workshop haudokhre Manipurda haujuk phawbada COVID vaccine dose lakh 19,848 kapkhre Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi New Delhi da Raisina Dialogue ki 8 suba edition haudokani amasung Khelo India University Games Uparashtrapati M. Venkaiah Naidu na ngarang Bengaluru da hudokre. Mukhyamantri Nongthombam Biren Singhna ngasi Public Prosecutors amasung Police Officers singi nongmagi oiba Seminar cum Interactive Workshop haudokhre. Thauram adu Imphal gi City Convention Center da ayuk pung 8 makhaida hauki. Manipur we hena chawkhatpa santi level amda mama we hena ba hona bada ma heroi lup singna mating pangna ba Mukhyamantri Nongthombam Biren na taksin khre. Mukhyamantri Nongthombam Biren na ngarang raija chigi tongan ma heroi lup singa Imphal da leiba mahaki office ta unaduna wari sanakre. Unaba aduda MSU Desam KSA MSF M samasung suki thomising sarukyaki Mukhyamantri na mahiroi singi yaifa taurang singi matangda sarkar gi maikaidagi paikhatpa yaba thabak makatana paikhatkani hainasu mahiroi singi luchingba sing aduda thajabe pikhi Manipur da ngasigi oina hojik phawada COVID vaccine dose samaga makap khibaga loinana apunba vaccine dose lakh 19,848 sure masigi manungda ahanba dose da lakh 15,500 chawnga marphumanga ani suba dose da lakh 13,500 supna kunmari amasung precaution dose 63 chama kuntrani thoi yauri Raija sida ngarang mioi ani nongna COVID-19 positive oiba thengnakhi aduga mioi ani na laina sidagi naba phaki masiga loina na laina sidagi naba phagalapagi chang chada marphudani 5.3 ni hojik raija sida COVID ki active case 19 leiri Bharat Pumbada chathariba COVID vaccination drive ta hojik phawada vaccine asigi dose koti chama marphutaret lakh 68 hena kapkhre Haksel Mantralay gi pauna hai haukiba pung kunmari da vaccine dose lakh 3,000 hena kapki hairiba matam asida laina sina nauna mioi 2,939 naba thenakhi hojik laibak asida COVID ki active case 13,912 leiri hojik nongmada COVID positive oibegi chang asi chada sinodasmik mari nipan mari oiri laina sidagi phagalapagi changna chada marphudani 5.8 da leiri Guwahati Municipal Corporation gi mikhalda BJP na chawna mai pakle BJP amasung mahaki mapang dol Assam gana parisana apunba sit humpugi manungda sit yang kahini panda mai pakhi BJP na sit yang kahini thoi amasung Assam gana parisana sit tarukta mai pakhi Assam Jatiya Parisad amasung AAP na sit amamamda mai pakhi Birodhi Dol Congress sit ama phawada mai pakhidre Guwahati Municipal Corporation gi mikhal asi chahi 8 gi matungda pangthokpani mikhal asida BJP na chawna mai palakpada Pradhan Mantri Narendra Modi na thagatpa phongdorakli BJP National President JP Nada Greh Mantri Amit Shah amasung Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma na miyambu tawbinmal khangba utpaga loinana thagatpa phongdorakli tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi New Delhi da Raisina Dialogue ki 8 suba edition hudokani masida European Commission gi President Ursula von der Leyen na thauram mapu oigani tongan balebak singya hanagi Pradhan Mantri oiramba sing amma sunglu jingba kayana thauram sida saruk yagani mifam asi numit humni jupna pangthokani dialogue asida maleng bilaibak marphudra romdagi mioi chani tarana wa ngangani masida session chama hena leigani panbayai mamang jahida COVID-19 laichana mara pointuna dialogue asi virtual oina pangthokhi kumsidi COVID-19 gi phibam bhagalakpadagi COVID ki chana kanglon ningthina ngaktuna mipam asi pangthokna ba warep laurakpani
नुमित मरीनी चत्थगदबा नेबल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ngasiदagi hauragani mifam asi नेबल कमांडर सिंगना मेरीटाइम यावना लानमीगी कूटनीतिगी थाकता मरुओइबा वाफम कया खनानबा अमसुंग सरकारगी सीनियर फंक्शनरी सिंगा वारी साननबा मरुओइबा प्लेटफॉर्म अमसु ओइरी मिफम असिदा ngaksel मंत्री राजनाथ सिंह अमसुंग मपाल थौरम मंत्री एस जयशंकर वांगांगनी अमसुंग मखोइना नेबल कमांडर सिंगा नेशनल सिक्योरिटी की मतंगदा वारी सानगनी भारत लानमी अमसुंग इंडियन एयर फोर्स की मकोक सिंगसु मिफम असिदा नेबल कमांडर सिंगा वारी सानगनी ngaksel मंत्रालय की पाउना हाई मिफम असिदा नेबल स्टाफ की जीपना अतई नेबल कमांडर सिंगा लोइनाना हौखिबा था तरुक्ता भारत नेवीना पाइखटकिबा थबकसिंग लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग अमसुंग एडमिनिस्ट्रेटिव की थबकसिंग हन्ना यिंगसिनगनी लोइनाना तुंगदा पाइखटकदबा मरुओइबा थबकसिंगी मतंगदसु खन्नगनी केंद्र की लघु सिंगु मंत्रालय ngasiदगी किसान भागीदारी प्रथमिता हमारी कैंपेन हौरगनी था असिगी कुंट्रा फाव चथगदौरिबा कैंपेन असी आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लेनाना तोंगान तोंगानबा मंत्रालय अमसुंग विभाग सिंगना खुजमनादुना सिनबनी एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन विभागना कृषि विज्ञान केंद्र खुदिंगमक्ता कृषि मेला पांगथोकनी अमसुंग महौसागी ओइबा लघु सिंगुगी मतंगदा एग्जिबिशन सिनगनी क्रॉप इंश्योरेंस की मतंगदा कॉमन सर्विस सेंटर न सिनबा लेबाक सिनबा थुंगना चथगदबा वर्कशॉप लघु सिंगु मंत्री नरेंद्र सिंह तोमारना हौदोकनी कैंपेन असिगी मखादा लेबाक असिगी खनगलबा लौमी अमसुंग एंटरप्रेन्योर हुमफुद्रा मंगागी नेशनल आत्मनिर्भर भारत कॉन्क्लेव सो पांगथोकनी कैंपेन असिगी सरुक अमा ओइना लेबाक असिना निंग तमलकपा चही हुमफुद्रा मंगा सुरकपा फावबदा ग्रीन रिवोल्यूशन अमसुंग हवाई चेंगवाई लेबाक असिगी सिजनबा कोननबा पुथोकपा ngamkhibana chingba लघु सिंगुगी लमदा सिंथानिंगाई ओइबा खोंथांगसिंग मियामदा खगनगनी कैंपेन असिदा लेबाक असिगी लौमी अमसुंग स्टेक होल्डर कोटी अमा हेना सरुक यारबा याई हाइरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ngarang numidang wairam बेंगलुरु दा निंगथीजरबा थौरम अमगा लोइनाना हौदोखरे थौरमदुदा वांगांगबदा उपराष्ट्रपतिना हाई लेबाक असिगी सानारोइसिंग असि निंगथीना सेमगतपिरबदी हैथोइ सिंगदोइबा अमसुंग अपांगल कनबा कया याउरी महाकना लेबाक असिगी महौसादगी लेजरकपा मसानासिंग कबाडी अमसुंग खोखोना चिंगबा निंगथीना योखतनाबगी मतंगदसु पनखी श्री नायडूना हाई सानारोइ सिंगना हकजांग फबा पुंजी महिंगा लोइनाना अफबा चिंजाक चाबा तंगाई फदे मालेमगी साना खोनबगी लमदा लेबाक असिगी सानारोइ सिंगना मिंगचत कया पुरकली हाइना सु सिंगथाखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पांगथोकलिबा असि लेबाक असिगी यामना हराउबा अमदी चाउथोकचनिंगाइनी ट्विटर दा थागतपा वारोल अमदा श्री मोदी ना हाई गेम्स असिना नाहा ओइबा हितोइ सिंथोइरबा मियोइ कया खनगतपदा चाउना मतेंग ओइरगनी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अनीसुबे एडिशन असिदा लेबाक असिगी यूनिवर्सिटी चनी हेनबगी सानारोइ लिसिंग मरी चाउंगारोमना सरुक यारी मखोइना तोंगान तोंगान बा डिसिप्लिन कुंदा अथोइ एहेन तानगनी चाइना की कोनुंग बेजिंग दा कोविड-19 की फिबम लुसिलकबदगी हाई अलर्ट लाउथोखरे लेबाक असिगी ललोल इति की मरु ओइबा शहर संघाई दा ngarang laina sin marum oijona miyo yankhai ma thoi sikhi संघाई दा कोविड के अनोब केस लिसिंग अनि चामली हुमफुदा नि थोइ थेंगनखी अदुगा लायोंग उतबा अनाबली सिंग तरा तरुक जमापन मरपुहुम दोइ थेंगनखी बेजिंग दा कोविड-19 की लाइचत हेंगलकपदगी सुपरमार्केट सिंगदा मियामना क्रिक क्रिक इनाना तंगाई फदना जंगबा पोलम सिंग लैबा लाकनखी अरोइबदा मरुओइबा पाव अमो अन्ना मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंगनांगासी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अमसुंग पुलिस ऑफिसर सिंगी सेमिनार कम इंटरैक्टिव वर्कशॉप हौदोखरे मणिपुरदा हौजिक फावदा कोविड वैक्सीन डोज 1,19,938 कापखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगासी न्यू दिल्ली दा राइसिना डायलॉग की 3 एडिशन हौदोकनी अमसुंग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ngarang बेंगलुरु दा हौदोखरे पाउलोइजरे